Ассаламу алейкум, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ошарында Жапалак Уноо базарындабыз. 26 ноябрь 2023 жыл. Ауа райы сонун жагымдуу, 15 градустан жогору, бир 17 градустай эле сезилип атат. Бирок мындай күндүн көзү жакшы деле чыкпай атат. Биз болсо бул видеодо сиздерге орус унааларын тартуулап көрсөтүп кетебиз. Баасы такталган унааларды мүмкүн болушунча ушудан баштай берелим да. Бул 14 экен, ВАЗ 2114, 2007 жылы чыгарылган, 1580 миң сом. 80 миң сом. Россия темир номеринде куюлган дистерде борт компьютер жок экен, а? Отурсанын жылытуу барбы же жокпу экен? Жок, а? Жок дейт. 80 миң сом. Ушул 14. Так. Жүрөлү. 07 канча болуп атат экен? Баасы? 180 миң сом. 2011. 16 караңыздар. 180 миң деп атат. Кеми дагы бар дейт, жакшы. Кыргызстан номери, Кыргызстан номеринде экен. Мына буханка, ВАЗ буханка 1998 24 380 миң сом. Ниванда көрсөтүп коеюн. 2131 моделинде 2007 17. Анда гидравлика бар, бунда. 2007-ден баштап бар болот да. 350 миң сом. Тартып коебуз эми. Монтөреле. Так, анан ВАЗ 2107 2010 180 миң сом. ВАЗ 2107 2009 16 190 миң сом. Кетерели, тагы Моон 06-ны көрсөтөйүн. Тез арада сатылат. 2002 16 130 миң сом. ВАЗ 2101. Басын жазбаптыр да. Жазған окшойт эпме. Жылы 1978 558 56 90 92 номеринде. Канча болуп атат Нива? 180 миң. 2001. Өлжети 2011 260 миң сом. Анда Ниванда баасы жазылып турат. 1998 16 250 миң сом. Onu 06-ында текшерип атышат окшойт. 260 миң сом. Да, 107. Карбюратор 1997 150 миң сом. Тактап айтканда машина базардан 07 2010 16 240 миң сом.
Машина базардан Вазкетсіз қаражаттарда 10 сұрақтан жайғасқан 0504 49 Vaz 2114 2006 16 200 ming so'm 709 25 70 46 nomerinde. Öte saçmış türde satlığa koyuldu. Bağısı 350 ming so'm kemi var. Vaz 2107 transit nomerinde Rusya 2009 16 200 ming so'm. Alması yolu var. 502 90 90 56 benzin, hibrit. Sütü, sümüklüsü, havalı öteşatlı, Bunun altın sırayla 13.500 dolar. Vaz 2106 2005 16 Bağısı kaç oldu ki 06'nın? 160 ming. Bundan da elektro götürücüsü var da. İşteyi? Arka jağı işteydi ha? Ha, boldu. Şunda koyup durdu iş. Daha bir 06 Kırgızstan nomerinde. Принципі, bağısını жақшылы жазып қойған ғой. Дөңгелектер ұшында қойылған іштерді жайқы 1998 16 60 ming so'm. Düşürіп алсаңыздар да болса керек. Автоğuna istekledik, автоğunalarga almaktırlar. Bölgesi 59, 10 bölge 81 bölge Lan 06 дағы 2000 жылы шығарылған 190 ming so'm. 190 ming. Vaz 21 011 1986 90 ming so'm. Vaz 2106 2004 16 200 ming so'm. Коробка 5 штука. Приора тұрады мал жерде. Лада Приора 2008 507 00 95 87 номерінде. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүчтүү, электро күзгүлөрү бар. Коробка 5 штука, чыканак тирегичи бар. Manuel altını көрсөтөйүн. 220 ming so'm. Жылы канча? 06'nın. 2004. 220 ming. Nol 3 окшойт, 06 болчу. 06 эле окшойт. 06 экен. 03'ün бамперлери коюлган. 1987 170 ming so'm. Niva 2015 17 450 ming so'm. Nol 6
2016 280.000 сом. Нива 2010 1.7 230.000 сом. ГАЗ 2107 2008 100.000 сом. Видеоны жиынтықтайбыз. Қазір алдыда Nexia, Lanos, Chico, Damas тарчықсаларда тартабыз. Ушул видеоларыбызды көрүңүздөр. Лайк басып, албетте комментарий калтырганча.